Ka Palestine Health Ministry kala report biang mata kasi bakal langut kibreu kentup sangut ki kanarit ki layap biang na gijing terbom kari Israel kabala ha parpthai ha Palestine North Sham refugee camp kabran ha West Bank hinin kasing palay ong ki kubor na ka Al Jazeera kanega jingile apring jongki wala poiru sya kasing ka bakhat saw nagaliang chef ka Israel Defense Force ubalap tha ik perton sipai kari Israel banlong lupa ki lapan kre banyo rung sya Gaza Strip daga jing temu banyo pelim blut no ya baro kileno ka Hamas jongkari Palestine ka Israel Defense Force kala kamru ba kamba arpot ligi roket klasian nagi banta jong ka Lebanon sya Israel hinin kasngi ha ka ba kileno Hezbollah kala kamru i kanega jing siat daga jing temu ban siat ki banta badan ki sipai Israel man penjat ru ya tawar ba ajing tip jong ki sipai Israel Berkispai Israel kebelapan pai keliang jaga singsiar roket sekebenta ke Lebanon. Ke Israel kebahapan mat menta artli kitma kawe kileno Hamas ke bana Palestine kawe pat jaga Hezbollah kepada negeri Lebanon. Ka Israel kebelayo ru ban pediang yaki kalitma balapha da ka United States US kini kali kini kibaya bujli haki jaka jang kiwe pat kali kibala sneu jong ka Israel. Ha gane gatma peding ka Israel berkileno Hamas.